Ekitabo kya Zaaburi eshura y'igana 12 okwirwa kw'abari kutiina Ruhanga. Haleluya! Aine omugisha omuntu orikutiina Mukama akashemerererwa munonga ebiragiro bye. Biijukuru be bari aba b'amaani omu nsi, oruzaaro rw'ohikiriire ruryaheebwa omugisha. Eitungo n'obutungi biri abo omu nju ye, kandi okuhikirira kwe kuri abo kw'ebiro n'ebiro. Ow'omutima ogororokire ajwerwa omushana omu mwirima, gujwere oine embabazi n'okusaasira kwingi kandi ohikiriire. Aine omugisha omuntu ogira obufura, akaguza abandi, akakora emirimo ye omu buryo buhikire, ahakuba ohikiriire taritengyesibwa, aryijukwa ebiro byona. Taritiinisibwa nkurumbi, omutima gwe guhamire nigwesiga Mukama. Omutima gwe guhamiire hamwe taritiina, okwisya obu arireeba ebi arikwetengyera abazigu be. Akagabisa obufura yagabira abooro, okuhikirira kwe nikugumaho ebiro byona, ihembe rye riryatunguurwa n'ekitiinisa. Omu baryakireeba agubwe kubi, aryanena enshaya ahwereho kimwe, eky'omubi ayetenga kiryabura.